Okay, good morning Philippines 2000. Datoy manin apo ni Ilocano vlogger Big Bigat. Ken aratoy tayo Cote Resort. Ito hindi pa kulaw Aurora. Ni makita yung pima ni nasa papay 5:30 ti bigat nagaturog da. Oh, na. Ni ate kami tata sangwanan ti bye-bye dato ni. Oh. Kaduak ni Madam. So ti ni Madam, oh. Kita tayo po ni Madam. Nata. Kaduan na ni Apo sa ping. Oh. Ni Madam nga pumurpuraw ti buhok nan. Yang sa ping. Di na may kati pinagkuha ta sa data. Abi nga Madam, pati manasin taro pa mo Madam. Ayaw ni Madam. Ayun ako. Labo-labo. Oh, supeng. Labo supeng. Oh, supeng. Sophie! Patayin mo kaya. Abo din. Oh. Pati 360 view. Anong kakain mo? Buhangin? Iti Cote Resort. So, di pa Kulaw, Aurora. Nasa papay nga pamigat. Ano oras di pamigat tayo? Ay, hindi ko alam. 7 to 9. 7 to 9 apo te pamigat mi dito. Courtesy of Cote Resort. Okay, ito ni Ilocano vlogger. Maudamdama mapantay di palengke. Hindi wag kita ti sidang mayawi. Yan. Ay pati rupak, hindi naman kaya-aya yung rupak. Papakita ko pa, wag na. Yan. Ayun ang baler. Ay, ano makita di baler? Mahamog. Oh, mahamog ka nung una ni Madam. Yan. Oh, Madam Damanin na po.